nokku go sumi Madina an ay hali Madina fesu yalo da ko baya yimɓe won sappo jo nuugayo ara taw ɓe arda kadi taw kadi wona hay haala wota ɓe wowlata wona ɓe leñol gooto wona ɓe hiwruɓe hay sengo woto ɓe ko fuuta in ɓe ko génékore ɓe ko kisidigu ɓe mo ɓe ara innama ha Madina sumi nokku kaari on ara wonani ɗum goɗɗo kadi 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 an a heɓay pellet wonde ɓeeɗo fof halata fotta fenande ɓe yaha kadi ɓe wolana kadi wano ɓenno yaha wolna kadi wa maɓɓe ɓe yaha ɓe wolna kadi oɗa ɓe wolna oɗa ɓe wolna oɗa ɓe wolna oɗa hayɓon onon fillana ɓen tum wano capantato ari fillani ko on yimɓe capantato onon ɗon kadi yahon fillana ɗon kadi woɓɓe goɓe capantato taw on yaada on halda ɓenno kadi fillanoyo woɓɓe ha ɗum hewtoya masalan Sénégal gire noon kono étape kala filliɓe ɓen fatane ɓe yirmon capantato ma do haqqille jaɓa wonde on adata ɗon fof no halda fotta ha hewtoya to joni noon ɓen sakkitaɓe yeetoyeede ɓe inna onon yeeti men ɓen ɗo ko honto ittuɗon on habar ɓen huɓe inna ko kaari en yeetini i accireni yidenge ɓenno kadi onon kadi kombo yeeti o kaari en kadi i accireni onon kadi kombo yeeti o ha minen yeeti men kamɓe tawano homɓe kaari en ɓe ndu tawano ha ɗum waɗi ɗum wiyete alhabarul mutawatir alqur'an taban ko noon wayi kañum iwgol alqur'an e gandal Allah ara ka lawhil mahfuz Allah windamo ɗon sikke yata ɗon ka o iwgol ka lawhil mahfuz Jibril ƴettamo ɗon adda ha e nelaɗo on étape ɗon sikke kadi yata ɗon ka ɓawo hewti nelaɗo yottingol e sahabaɓe ɓurɓe guluji 10 ɗon kadi sikke ala hakkude nelaɗo e ɓenno sahabaɓe ka ɓen sahabaɓe guluji 10 guluji 20 ɓenɗo yeetike taabi'ina en ɓuri guluji 50 ɗon kadi hakkon ɗon sikke ala ɗon ka ko noon jokkodiri ha hewti no yaajirta noon ko noon ɓuta ɗuuɗirde ɓay goto kala yeetaɗo o jangi e juuɗe karama ko makko ɗum ɗo kanko o heɓay taalibaɓe ɗuuɗo ɓe ɓuri karama ko makko ɓenno kadi kono woni sakitorde ha hewtoya million ji bal hewtoya enen joni milliard ji sunna no woodi kañum kadi sunnaji goo wawɗi noon kono ɗi ɗuuɗa joni noon hawariji en ɓe inni o alqur'ana ko noon kañum tabitiri ɓe inni ko qat'iyu thubuti tabutugol alqur'ana ko pellet wa ma'sum min alhalali ko rentaɗo kadi ella wo yaltata e alqur'ana la ya'tihi albatilu min bayni wala min khalfihi tanzil min hakimin hamid ɓe wi amma sunnatu fa hiya min riwayati ruwati ɓe wi amma sunna o ko fillaye filliɓe yatatarragu ilayha alhalalu no wawi ka jola eɗin laawi filloraɗi faljere ella no wawi tawonti nana no moƴƴi o fillitanoyo yimɓe taaliba makko ɓen kono hara o nanali moƴƴi ma o ɓeyda ma o ɗuyta ma hara ko yette sojo tigi on o waɗata ko faala o ton e hoore tembeta o change habar on ɓeyi ɗum fof no wawi o wi hada ittihamun lil umma wa ulamaiha walsahabati wattabi'ina alladina naqalu l akhbara bi adami thigati wa adami l amanati miijagol ɗum ɗo ha wowla sifa ɗum ko tuumumuye wonande mofte ɗen ko tuumugol karmakoɓe mofte ɗen ko tuumugol sahaba ɓen ko tuumugol tabi'ina en ɓen ɓe tawata ko ɓen eggani en ɗi habaruji tuumirgol ɓe honɗum wonde naɓe hoolaɓe ɓe alda e hoolare he si ɓen alda e hoolare haray ko omo mari hoolare si tawi sahabaɓe na nunɗuɓe na hoolaɓe wallahi haray hoolare ala ka leydi ɗo ɓaawo annabaɓe genulaɓe ɓen ala si hay enen hiɗen jaɓidirana yewtereji no woodi ɓe hooliɗa ɓe tawata haysi ko gooto si o ari o wonanima goɗɗum a laɗitata ko goy a tefata kadi few
si a wolno yimɓe ganni hunde kaari waɗi fayda wurin a wiyata wurin ko kaari yettima hunde kaari waɗi goɗɗo anndegema ko mbo yettima ko docteur kaari en wonani men si on ɗo foti kadi ɓen non min en gayni di so tawi ko ɓen sikkitoɗa ko noon en gayni di ka no woodi ɓe tawata a jaɓata haqqille ma jaɓata few goɗɗo yo débate fii si ɓen no hoolama si ɓe hoolaka ko ɓe filloto kon si ko gonga ma sina gonga ka si hay enen wawɓe ni e o zaman fewniɗo ɗo no woodi ɓe hoolorɗen noon sahabaɓe itte sikke wa gadi akhbara annabiyu sa sallam an haulai bi qawlihi gonɗi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama o humpitino en fiiɓe sikkitotoɓe sahaba ɓen bi qawlihi e maako makko ko o maaki yushiku rajulun shaba'an en mbay fayda en mboyay gorko haaruɗo tewno ñaami barbara ha haari ñaami waɗi futti ma foññe ala arikatihi mo soɓɓiɗi ɗon yaqulu mo inna baynana wa baynakum kitabullahi azza wa jal hakkunde men alqur'ana on fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu kala ko min tawi ka alqur'ana wonde no dagi min jaɓi dagagol muɗum istahlalnahu min dagini yani min jaɓi wonde no dagi wama wajadna fihi min haramin harramnahu ko min tawi ka alqur'ana ko wonde no harmi min jaɓi wonde no harmi min acci min tertike ɓe wi aroyay gorko a en mbay yi'oyde gorko no ñaami ha haari no soɓɓindi e danku mum arika ko danki no e danku muɗum mano e foteyire muɗum enno heewi hakkunde meɗen ko alqur'ana nden ɗon hiɗen fottani ka hiɗen fottani awa ko ɗum ɗo woni hakkunde men minen komin tawi ko alqur'ana no dagi ko meɗen jaɓi no dagi komin tawi to no harmi ko meɗen jaɓi no harmi ko lutti ko joni on ɗum ko hadis onon yo gomɗini hadis aji ɗi thumma qala sallllahu alayhi wa sallam refti ɓa on laaɗot humpiti ɗum o maaki ala wa inni utitu alqur'ana wa mislahu ma'ahu hey ala hey min mi okkama alqur'ana mi okkidama e alqur'ana wano alqur'ana ko fotta e alqur'ana utitu alqur'ana wa mislahu ma'ahu mi okkama alqur'ana wano alqur'ana no wondi alqur'ana o mi okkidama e muɗum وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو آمن سامع نضر الله امرأ يؤلا ودو بركي نضر الله يؤلا هجين إنو يؤلا مؤين يؤلا بركين يؤلا ولو نتو سمع مقالتي وناني كونغول آن فوعاها o faami konngol ngol o mari ngol o hunjingol waayi ko andugol fimaggol net o andi fimaggol net o mari ngol wa ballagaha o yottiniroyngol konngol e woɓɓe goo ɓe nanano ngol kama samiha no o naniri ngol noon o ɓeydala ɗuytaali so allah waɗu barke o wi sabu hon ɗum fa rubba muballagin no waawi hara yottinaɗo e mum on aw amin sami'in hara ko kanko ɓurata marde eɗinanɗo on no wawi yottinaɗo e mum on o faama ngol konngol o anda ma'ana maggol o gollitira ngol ɓuri karama ko makko yottinɗo e makko on ka no wawi aw alwayu ko faamugol hunde moƴƴi ɓen toon e taw'iya sensibilisation andingo yimɓe ɓen piiji ɗin haa ɓe waawa anndude ɗi ɓe waawa senndirgol ɗum ɗo e ɗum ɗo nelaɗo du'ani ɗo neɗɗo nanɗo konngol makko ngol haa gayni maringol manditingol yottinoyngol wono naniri noon sabu ko ɗum ɗon sakata diina kan sina sahaba ɓen wanno ɗum ɗo sikkude marsa e no marsatano wa qala alayhi salatu wassalam lamma khataba fi arafata
nelaɗo maaki sanga o hutumbinno arafa ka hajjatul wada o maaki ɓaawo gayni yewtugol o jewti tugal l'islamu ɗen tugale gollodiral ngal o feññini haqqeji ɗi o yewti piiji bus ɓaawo gayni o maaki liyuballigi shahidu minkumul ghaiba tawaɗo e mon ɗo yo yottinoy dey emo ala ɗo falladi sami'a يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا onnanɗo yottini immorde e nelaɗo sallah sallama nanu on nanuɗo yottini yottina nelaɗo sallah sallama ɗum ɗon ko hoolare nde tawata darinoke waɗi nden hoolare ɗon fillotoɓe hadisaji ɓen e worɓe hadisaji ɓen yo allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude ɓe ko laaɗo maaki ɗo ko ɓe heɗino ɓe nani maakuji nelaɗo ɗin ɓe manditiɗi ɓe hunjiɗi ɓe faamiɗi ɓe yottiniɗi kadi no ɓe naniri noon wa sanu sunnata nabawiyata ani dakhili walkadibi ɓe hewi sanu ko hewgol ko renugol ko howgol ɓe howi sunna nelaɗon sallah sallama gay dakhil koko yolliti gawon ari iwi ko ɗum ko ari ko yollitike wiyete ko dakhil si goɗɗo goo jeeyaɗo e leñol goo ari naati e leñol woɓɓe fayda wa'in kinnike wa maɓɓe ɓeyna ko dakhil haha dakhilu fina ko ɗum konnguɗi jeeyaɗi e haala goo ƴettaɗi yollita e haala wokka go gollitira wasitayi ko kon haala ɗon jeyɗi ɓeynna ko kalima dakhila no arabu ɓen ɓe jogii konnguɗi goɗɗi goo wano mishkat wano zanzabil salsabil ɗi konnguɗi naɗi arabu ko goɗɗi goo ko habashiyankoji ko konnguɗi habasha e nder yewtere tun ɓe faami ƴettun ɓe okkiti nder ton wona joni o ok joni ok ukkiti e faada e haalaji ɗin fof ɗum wiyete ko ukkiti ko naatti joni noon ɓe sahabaɓen laaɗo ɓe heewi ɗi makuji nela sallah sallama tawi haala o goɗɗo goo ukkata ko nder ton e nder ɗi hadisaji e makuni laaɗo sawa ko addu ko laaɗo maka ha nokku goo tun goɗɗo yollita ɗon konngol jillodira fof ila wi sikke kon laaɗo maaki fennoɓe moƴƴini hadisaji ɓen woɓɓe jooɗino kamɓe kadi ɓe waɗi usine on gonɗo gollata ko yaltigol tun hadisaji fenandeji ɓe ndaara kala ka ɓure woni nelaaɗo sallah sallam no maaki mo waɗi hunde kaari mo ne'i gaboru mo jogii baraji hunde kaari heɓay aljanna ɓurɗo towden mo waɗi ɗum ɗo ɓe moƴƴina ɓe sanad haddasana fulana an fulana wonde ɓe taƴa ɓe yaha nokku ɓe diwa on ɗo ɓe cikkoyoto ɓe bakoya ɗum e andiraɗo fillagol hadisaji hoolaɗo kono hara goɗɗo no taƴi hakkude ɗon ɓe ukki ɗum temeɗɗe ha ɗum watta janngede kono allah ɓay kanko heɓata ka diina allah waɗo e ɓen tigi ɓe woni julɓe moƴƴuɓe noon ɓe yilto e ɓenni kamɓe tigi bonni ko ɓe moƴƴinno kon ho woɓɓe goo yiltaaki kono karamo koɓe hadisaji ɓe hiɓe andi laawi ɗin fof hadisa ka rewata toon si a naɓiri ɗo ha nokku go hewtoye pon tawi lumboyaali ɓe nayi ɗon ɗo lumboyaali no bogoɗen to ɓe waɗi teme ɓe seɗi ha ko tawata ko ukkiti kon fof ɗum yalti to yi'a ko nendi kon ɗum heddi ko ɗum ɓeɗo wanno wa ballaguha ɓe yottinan en sunna nelaɗo sallah sallam ɗimakuji laaɗo naqiyatan ko laaɓuɗi safiyatan fahin ko wiiɗi pos kama wardat wonɗi jolirno noon ani nabi sallah sallam immorde nelaɗo sallah sallam ɗi hewtiri en woññande nelaɗo makunoɗi bi amanati hoolare wa hada ɗum ɗo min mujisati hada rasuli sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo no jeeya e kawakeji o nelaɗo ɗo fa sunnatu sunna on laysat mahalla tawaqufin
sunna wona nokku ka darte ina he accu taw min ɗo mi annda ko mi wowla mi accu fi o sunna mi ala konngol to mi terto no selli ka sella mi annda a witti ha mi ma tuumugol ɗum bal accu yajibu tasdiqu biha accu kan no waɗa o nulaaɗo wowlata hara ko e mbeleeɗo itti haala makko kam fii no welamo tun o wowlira ɗum in huwa haala makko kam wonaali illa wahyu sona wahyu yuha wahyaɗo e makko kono laaɗo maaki kon fof ko yowiti ka diina ko wahyu wona ɓayno weli mo himo jogii toon intérêt mo faala heɓude jama mo wadde campagne mo waɗna ɗum o wowlirta few qala taala fal ahadithu wahyun min allahi hadisaji ɗin ko wahyi morde ka allah wa in kanat alfaduha min arrasuli sallllahu alayhi wa sallam fi kala konnguɗi ɗin konnguɗi hadise on koye morde laaɗo sallallah alih sallam kono laaɗo soggi haala kan kono ko allah wahyi e makko yo wowlir ni amma alqur'ana fa lafduhu wa ma'nahu min allah amma alqur'ana on konngol mungol e firo mungol fof ko e morde ka allah jalla wa ala وأما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أما حديثاجي نلادون معنى مجيون كو كالله يوري كونو كونغور دين كو يمرد إماكو نلادو صلى الله عليه وسلم أمتاتا وولتا حالا يوركا إمبليد فألفاظ صلى الله عليه وسلم كونغور إماكو دين كانكو نلادو معصومة كو دي رينادي كو دي هنارا لأنها تبينه وتوضحه sabu sunna on ɓanginayi alqur'ana on feŋŋinamo laɓɓina kadi ko mumi ton kon ɗum wasi allah wi leka dicra min cippini e maɗa alqur'anare nden wajitortere nden litubayyina linnasi fiya ɓangina yimɓe ɓen ma nusila ilayhim ko cippina e maɓɓe kon fa sunnatu sunna on muwaddihatun lilqur'ani ko laɓɓinowo alqur'ana ɓangina wa mufassiratun lilqur'ani ko firowo alqur'ana on لأن القرآن جاء بأشياء مجملة سبب القرآن أدي بيجي قد يقولكم مميدي قد مجمل مثل الصلاة ونجلد والزكاة الزكاة والحج حج والصيام كركة لأنه فوق القرآن يوده كنا هن وديرته القرآن ولا هن وديرته والسنة سنة بينتها سنة بانجني دي دو بيجي ووضحتها لا من دي كدي وبينت الزكاة القرآن سنة بانجني زكاة ومقاديرها بانجني امبريجي زكاة كجاولة هند إتانتي زكاة كهند هون إتانتاك دين إتانتي زكاة جاودي بي نون بي كني مرادي نايدين كو هيوتي جيلو دامي دين كو جيلو جيلو دين كو جيلو كغابة أنو مارو كو مباهي أون موتي لون كابي كو هيوتي وجيلو كانغي أون كو جيلو كالسي أون كو جيلو إلى آخره والصيام كونو كاي سنة والصيام سنة بانغي كادي كوركا كان متى يبدأ كونde كوركان فوتوتو ومتى ينتهي كونde كوركان لانتا ومناسك الحج سنة بانغي كادي ديوي حج دين كيف يحج الإنسان كونde حجيرتا قال صلى الله عليه وسلم لا الله ماك لتأخذوا عني مناسككم في ينجتو اجودان ديوي حج مون دين لا دادن كون جette ko hade on kon accite fi hon ɗum alqur'an inni ko nelaɗo addi kon ƴettu a wiya nga ƴettata idan haray ko afa tu'minu bi ba'di kitaba takfuruna bi ba'di ko gomni ngo yoga e alqur'an yedda yoga wa fihi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa fihi litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun فلما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن أو أكيد قلت لك سنة أو قلت لك القرآن دي الذي يدعي أنه يعمل به أو القرآن موني نودي تاري وندي ما قلت لك ومن الناس من يفرق بين الأحاديث نو يمبغو بين السن اللي راح كون حديث أجدين فيقول بيننا أنت الحديث المتواتر يفيد العلم حديث جوكو نير المصيفي دنانه on nafay gandal mi maana on ɗon hollay en ko pellet himo tabiti pellet kon laaɗo makimo wal hadithu l ahad yufidu dhanna hadith aji ta ko seeɗaɓe wow filliɗi ma ko gooto filliɗi ɗin ko hollata ko sikke hi no gasa no tanƴina ko nelaaɗo maaki
kono fellitaka o wi wa hada batil ɗum ɗo ko mere ko fenano noon li anna kulla ma sahha ani rasuli sallllahu alayhi wa sallam wa habata sabu kala ko selli immurde e nelaɗo tabiti fa innahu yufidu l ilma ɗum nafay gandal yani holla en ko pellet ko allah sa sallam maaki ɗum ɗo sawa'un kana mutawatiran aw ahadan woni noon ɗum koko jokkodiri ma hadisaji goto goto ahad huwa ma rawahu shakhs wahid aw ithnan aw thalatha lam yablughu hadda tawaturi وي فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح سندندراكا hakkunde ko tindinta kon hadis selluɗo on alkullu yajibu imtithaluhu wal amalu bihi bidun tafrig ɗi fof no waɗɗi jogitagol ɗi no waɗɗi gollitirgol ɗi ko alda sendirgol wigo hadis ɗo ko hadis ahad woɓɓe goo taɓa ɗum ɗo fof banu adama no waɗi yimɓe no jogi kala banteyagal si ɓe faalaka hunde honno ɓe rewirta hara nden hunde no ɓe waɗali nde tawa fayna fenore jokkaɓe woɓɓe goo rewi ngol lawol ɗo ɓenni joni ɗi hadisaji yimɓen salaki kono ɗino ɓurdi daraja degré hadisaji mutawatira ɗin ɗon min jaɓi gollitiren ɗin ɗon sikki ala ko pellet hiɗi selli kono hadisaji tawata ko sahabajo goto filli ko honno goto sahabajo goto fillorta hadis o wiya kanko nani le sallam maka on hadis tawa luttuɓe hay goto fillakimo est ce que ɗum ko honno ɗum woniri ma ko ɗiɗo pet ma ko taabi'ijo goto nani e juuɗe sahabajo on ɓeyni ɗum ɗo no wawi ka sikke jola e muɗum wonde no selli ma sella gol sendugol ɗon sendugol faale bonnugol woɓɓe inna ɗin hadisaji goto gotoji ɗi gollitirte so tawi ko ka gollodire ma ka dewe kono ka piɓule finde ɗi gollitirtake ɗon no fof ko sama kala fof ko bonnugol diina yo ko ɗaɓɓete kon est ce que hadisa on himo selli himo hewtinelaɗo anduɓe hadisaji ɓe inni hadisa no selli tatefu ko mutawatir ma ko ahad ko ɗaɓɓite hon ɗaɓɓitete ko cellal hadis on si andama mo selli woni ko tindita ko fii ka fiɓude finde woni ko diina woni ko ka jikkuji woni ko ka neediji fuu ko gootum o wi ɗo wa sufiyatu aidan la yamaluna bisunna sufiyankoɓe ɓen kadi buy e maɓɓe gollitirta sunna wona bil qur'an wona hay alquran wa innama yamaluna bi adwaqihim wa mawajidihim andu ko ɓe gollitirta ko zawqu maɓɓe on zawqu ko wigol ɗum ɗo no welanmi no fotaninmi zaw e wujudan ko giggol ɓernde wujudan mawajid ko wujudan maɓɓe yani ko wiyete wujudan ko giggol ɓernde no andi ka sofiyankoɓɓen hiɓe jogii giggol feƴƴitugol ɓeyna attafani fil hubbi ko ɗum yahata ha inne e kalama koma en no ƴetti rewɓe jeetato ɓe fof ko rimɓe honno yiiɗa e ɗum he ɓen no woodi ka cippi ɓen ɓe faljata zawq mi annda honno wirte o anndi jooni no woodi woɓɓe tawa no woodi noone e haala tawa ɗum ɗon no wela ɓe moƴƴi wono cheir gimɗi yuɓɓaaɗi hata ɗum wela ɓe gimol yuɓɓaangol ɓe waawi hunjaade ɗum heña ɓe faama ɗum heña ɓe waawi yuɓɓude gimɗi ɗum wiyetee ko zawq bi mana ko wiyetee zawq mo ɓee no woodi ko ɓuri yiɗude no ɓurta ɗum welirde no ɓurta ɗum faamirde ɗum woni al adwaqu muhtalifa e nder noone gurdam men ɗan no woodi min no mi faalirte imma noone komi ñaamata kon ma noon no mi ɓornorta
tamin ɗum no welanmi ɓorno goɗɗo no welanmi an tawa ɗum welatama an ko on ɗa welete ɗum wiyete zawq laka zawq woni zawq no woni piiji gon none no ñameteji min taɗi no welanmi an haɗi welta an ko ɗiɗa no woni none no walorteta an ko o noon ɗo falɗa waala an ko ka beccal ñama falɗa waala ma an ko oɗa ko aggitago yiiɗi oɗa ko fellago yiiɗi oɗa sifa no ko wiyete zawq joni o zawqu ko fandaɗo kamɓe suufiyankoɓe ɓen tawa se ƴetti noneji maɓɓe dewe woɓɓe zawqu muɗum ko jooɗagol tekko wirdo woɓɓe zawqu muɗum ko wowlugol qissaji woɓɓe zawqu mum ko ɗaɓɓugol no waɗira kawakeji sifa ɗum ɗin aswab ɗon tawa joni e laawi suufiyankoɓe ɓen goɗɗi woɓɓe goo no woodi zawqu mum ko ɓe amay ɓe waɗani tarb ɓe ɗumanno ɓe yuɓɓa hara gimoy ko ɓe ɗumanno hara noon ɗum fondita no wawi wa musique ɓeɗo o wi ɓe gomɗina sunna ɓe gomɗina alquran taban si ɓe innama est ce que ɗo gomɗini makuji naɗo sallah sallam ɓe nayi en gomɗini ɓe yiɗi nelaɗo taban no woodi hadisaji goɗɗi ɓe gollitirta wiyatake ɓe gollitira hadisaji few alquran kadi wiyata ɓe gollitira alquran few ɓe fenna alquran ɗum nder gundo ɗum anda ɗum no woodi ko woni gundo eno ƴetti ko humbi kon tun dow ga andali on ƴettali nendi ndi no leyi ko tekki kon no leyi on ƴetti tuma no nguufo